Gawe mah aku menahoras abang boru nami. Gawe raja nami. Dia katang yang nami marites bathami nung abe tutu di bathami. Di partikeno tutu Roma hami tutu dinalaho manogu dibere nami dohot boru nami. Alai tutu pengoton nami do di sopere nami. Maritehon naong merpada kami dohot rajai si hoping borsak si romonggur. Dan terbaik tutu dia ke perdalanan di rumah tangga. Dua pribadi dipersatukan pasti dorong si kota naik konadong nahum orang. Disodoh kami tulangmu, disodoh kami amongmu, baru gultom doho baru dihami. Alani tutu tada takas nyani boto kami do ngajumulo hamuro tu pungatta patari dahon na burung do omong nimu nunggai pe molo akatangiang salutna mulai sa manogot terlumobi sa pangulan huria suang soni rada ditutur nunga tumasay bahag pasatot tu hamuna di partikan ope tutu dinalah manogu hami tong do haton nami bertata matut baringin marurat matutu jabi-jabi horas matutu tol dimadingin dikeluarkan di bernami dohot boru nami tupahon di bata mula jadi nungai pe maritian ulas manogu tu parsaulion manogu tu hamoraon manogu tu sarmatua bunon nami ma amang pada nama lo baik damang si munang-munangi ase tugu kami dari nami Arhalian tolu hali Arhalian
Tugi jago mang Jepang matutu pagan alomak. Tuturu ako mangalaka do boruku Jepang matutu akamual ay natio dalam matutui asanggiat di paso-paso materi batama dalam nagabe satu mamora pirma poki bahul-bahul mapacamotan pirma to nianak berenami do purnami suang soni paupunami luju-luju mah nangaka pangomongan tabaya mang kedua patuguna sa Kota Batam bay namang perwakilan bay namang sana perwakilan sian penguata sa Kota Batam bay itu paputa Horas iya tulang nanasia batuna dua baik iya nungabe gabe mak iya dua mahita tong mamar sejalangan nanti